gaaf tokko nabi Muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu ganama tulluu mandara makkaa keessa jirtu tan safaa je'amturra dhaabbatee warra makkatti lallabee bayaa je'eenii bayan islaama fi kaafirrilleen hoggaa isaan wal gayan nabi Muhammad akki je'een yaa warra makkaa odoodhan diinatu gaara kana duubaa isinitti as jigu'utti jiraa eeggadhaa isiniin je'e na dhugo oomsituu jennaanin si dhugo oomsina ati nama kijibuu miti je'aniin jennaan dhagayaa an azaaba jabaa yoo kufri irratti duutan mudattanan isin sodaachisee akka amantan isin godhu'uuf rabbiin isinitti na erge akka azaaba san jalaa baatan rabbii dachi'ii samii uume kan isin uumetti amanaa ammoo yoo amanuu baattan guyyaa qiyaama'aa waa takka isiniin taruu beekaa je'een jennaan adeerri yookaa abbeeran nabi Muhammad kan matootii kuffaara makkaa Qureesh irraa ta'e kan Abii Lahab je'amu akki nabi Muhammadiin je'e yaa Muhammad badii tanaa jecha walitti nu qabdee badii je'een duuba hoggaasan rabbiin suuraa tana buuse tabbat yadaa Abii Lahab harki Abii Lahab khasaarame wanni inni harka isaatiin dalage hundi badde watab inninis khasaarame bade maa aghnaa anhu maaluhu horiin isaa waa takka azaabarraa isan duroomsu qixaaxa rabbii jalaa isan baasu wamaa kasab ilmaan isalleen isan fayyadan